dilepi yang kilai aku tuh di madu aku naik kalau kawin lawan sama dihina. Wah, bagus, Liur, bagus. Jadi abang Harni sedikit mengisahkan bujur nang di rumah ada bini dan isian. Cuma dengar kabar bini abang Harni kade tapi membeli tapi gak hari malam. Suatu pertama bujur menglimanya sabar bak lagi awak merah. Jadi lawan pian sedikit memandangkan ini di sungai luang ada tukang belok nyaman kita rumah kakak. Nah ni abang Harni hadap begini pulang. Jadi lawan tiang ulun memandahkan geser aja tadi nang baju sarbe hebat nang istilah kata nang belum belekian. Jadi kilai ulun maksud tuh tadi hendak bebini pulang hendak mencari bini nang kade pamamayan. Ulman merusakan kepada pengantinnya ada nang bejelan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad jadi nang pastinya tadi tuh pengantin bejelan kedua tiang terfokus pengantin atau bejelan di belakang. jadi